mtandao okoro kwa www.ccmrs.ac.ke alafu msungumze mengi zaidi jideka emirongevire na kianda cha butokina sada ya bono mambe jinsa ni cha Afrika ya mocha enkayo mugusiki FM ntakete kwa simibere so togigaiga ndaramanya ngabo asoringi kyabaire kegeni unaweza ukasungumza na mimi anytime you feel like kiagera enkayo mugusi hapa ni nyumbani msikilizaji 0706181822 na 0796988630 in a short while narudi kuchukua simu yako enkayo mugusi ngoja umwancho mutegererio Kisi FM nigo toko gwakira ngambia asogo tokore station ya Enjori yo mugusi Kisi radio bora kote nchini kitamba burudani zimurua zote wanazo tupatia burudani nasi twazikumbatia wambea tu wapenini ili muende ritaya Kisi FM Kisi FM sasa ni moto tena wakuote ambali Kisi FM yenero enka yomugusi safi kabisa msikilizaji jide kameronge tatu saa aicha butokirensa nemo ya bono mambigana kwa tabanga ni saa 1:30 se ya manenu stonyo kindly ngondara raigwa ngongo yoga igogo kwana sema mbiye enkayo mugusi hello omonyakerogo naende chairman bwakire buya sana senator bono mbura mbogete buya kabisa ando jenge rimeneti ya dagire komeni gatorore kaberera gakeiga nekero tu abokire bono njoma edemo gondo ndebe na karoserio bunyansi bire ngombe bono erinde erito nyole kende marago badu mate go ikatora arore stoko boka go boka munenyoni muminjuli bitaka na mosera hivu bone kironga nyete tuzame kwa magazeti ndio nkwanelio monto yo mongwano yo muyo kurukunga brigadier akuru kwa Ronald Mayaka brigadier asante sana director wetu huyu anaitwa Bernard Tema amepata salamu zako senator usiwe na wasiwasi anasikiza redio kwani yeye atasiposikiza atasikiza wapi enkayo mugusi hello yes wakire biya ndo se no mo sana to kwanda abo mugambi oro moture twe kenyoro akala ka bokire lanje ko wa moture tyo ko wana je bona abokire se rabe tembora oyo nero muntu mugusu no mugusu arenge nyago toka Gladys Manyanya nero yo mugambi mo na te akia sama skanya manne nga kabara ke kanta yu mugambi ono ko kwa fambiruka omwana pastor oyo bo machoge chaje oyo manero inte temo kanede mambingi ya kibokiete yabo matole ya MBA ribo beira ndingira sadeka egente ke mokiuka kiragero mo kanede mambingi na komopongeza ngirikieke bingi tati nabo lie ke mokiuka ikiara watebire bono tiangwa masenge jo ese pasaria ese kira do toto mambira bana ko skulu akora ngake okay kwerosa ile ground mbia sana para nere gati kira tension gati kabere ga skulu ke muta tibwa okay asante kumgane dia mayane ta busa utumwela be kwa mara mwa mwa nesima be kai ga sababu tutaje twa gade tibwa to bekira shukran sana Manyanya enkayo mugusi hello ngoyo mwalimu Samson Owene nga kibuga kire nyamokenya abuke mweli wagire bya sana umuya ande tayo turende no mwako yo ngumba usito go kumazinda mwaka tigati mukebinya sabe kenkora ya saga ya seba yabakubeko okay asante sana mwalimu Samson Obuya naona muda wangu na kwenda kwa kasi sana na kazi bado ipo jide kemeronge 3 na isatu chia charukirensa na ya bono mambe chinzana cha Afrika ya mocha Karato kaenda kusuka busingi nchingabu yumu wachomo tegereli totaragenda sa magazeti acha nichukue sekunde tu moja msikilizaji nichukue sekunde moja hapa nkonyolie igoro yumu yegomo nene sanura velitukolia anke Jumatano italike mirongo 22 liase keorili ya Josemo Distributors imea omo Chibosongo
gochakira chinsa isano chema mbibi yegumbibe binge sana by the way no muyogo yogo koletwa sole gwetera chinguru chine na chi company ya Bayer East Africa gwetera chimbusoro chia Decalb mwancho motegera linyuranga Decalb na chimbusoro rasimeka sinjo konyora liga salirigi yakimonye koro mulimi watekerenga yo konyora liga sa bas genda roro nyori mbusoro yawe ya Decalb mapema na bunuko wole mbusoro iyo asenaro iga Kevis babegete sticker sticker ya Kevis mwancho motegereri nye scratch iga yani nye sigiki iga enamba nera roro serial number unique enamba inye tome guchia se SMS line ya 1393 1393 toiko na chukende gionsi naboko nyara kuba umubuyi naboko bwa pick up ingia kabisa naboko bwa pigipigi naboko nyara chimbusoro chinde chi t-shirt maridadi nebi yagu nebinge biraboro inyura nili tukoli yankyo Jumatano tarehe 22 kuanzia saa 5 asubuhi. Okay, tutakuwa pale asubuhi, tutakutana tupige story na enekinga ngonyorori mbusuro ya mapema mbusuro ya DK gose Decalb nchiro bunabono DK 777 neji nyinge jiro mwacho motegereri naboko nyore mbusuro liuga netie unyara kuba kugusumika nchiro DKC 833 gati chinde chinyinge chirichira kwa ligi ya King Momo ncho motegereri tokona sungumzayo na mengine mengi litukolia ankyo Jumatano kuanzia mida ya saa 5 asubuhi araria asekyo likilia Josemo Distributors imeyomo chibo songo. See you there mwacho motegereri gameronge tatu na isare chefu tukile sana ya bono mambia chinsane chi Afrika ya mocha tupate kitambulisho tuingie magazetini. Eye nenka yomugusi CFM emerongo kenda na nye enutayemo the number one station. Inere station yule gene asokosenia gukomanyia nabo igogo kubokia nabono tubangire gukomanyia ayamurekeye na kwa chinguru mono asa magazeti yiri tukulia lero ekinige kosi tubokeruka the dynamic duo MC Dudus na Ronald Mayaka Brigadier tonyegera nonyene inche ya momotegereri imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa sore na Kisi FM. Safi kabisa msikilizaji, kilia ya mgambo jua kuna jambo na ndivyo hivyo basi kiroko igule gitambulisho kimwe njumo motegereri mane kiroko ringa toko ile ya maseye beli gukumanyalia muri kirena kwa guchinguru mona sa magazeti yeli tukolia rero litukolia Jumanne kyo basi ni Super Tuesday tarikira onemero ngebere na ya mocho mutinyo kane asomwa ko yo 2026 a very good morning ege kosi kyomuro uli mumincho limi jamani muro uli nambeye muimenka yomugusikisi FM tuerobe ilibono tuko tisti na imara kama simba ange kabisa gukumanyalia muri kirena kwa guchinguru mona sa magazeti yeli tukolia rero nchebuna butambe ndoke du omonya kerogo na nchebuna butambo mwanchomo tigarali ndoke Ronald Mayaka Brigadier. Good morning, my brother. Good morning, sir. Yesai nomu ya. Chinga kichionsi. Kichinga kichionsi. Ere nomu ya. To korosa koteba iguru yobu ya buwa. Nga kitoraro setu warosire kwa ya. Ekiagera mabera etali nekere. Obu anchani buwa ya na buwoko kera tole moya semambie. Ekiagera ntuka tu anchite tuensi. Una tole. Tacha ye dionde. No ena kakasuka eko kako mena likiru muntu. I am telling you nyasai nobu anchani. Ingi tutako buhateri chimbaza luchia yuna mwanya bazo. Kisama sikali ya badede. Gazi engongu sa. Inga nonya konya tuwakolire ebibe. Bali irugurure. Akayianjeze. Wika karu mwana yomo muhima. Iyo ndebwenzi oramwegenda. Tahasira gakiasa masikania manene. Wenda nyole. Ogotoleka gwakale na kale. Nere alpha na omega. Njia yomo chakano. No moelio. Walinge. Nale bona. Dade nave yo. Kale na kale. Agi. Lingana liaye.
Adina machare moyo. Amaizaye. Netaya. Gitalia yene limo. Igakuru kwa Nyasaye. Tigatigale kwa Nyasaye. Nilipe deni haraka upesi. Tafadhali. Museni tapita mochoge kuresa mujirichi amenyingwa. Alisema live. Ngukwani sana kira nile gaiga. Asante sana. Alafu pia mheshimiwa Michael Moseti pia ameniambia nikusalimie sana sawia na Joel Odhiambo gorokuri vitu ni vya kabosi. Asante sana mheshimiwa. Mimi nimemaliza. Acha nilipe hapa. Ndio. Ngore nale nanyo aleta kurukunga Boniface Okindo. Boniface Okindo. Igakuru chinse mujirichi ali onzune. Lakini nagotoka igaso mu Kibusongo wega Mwembe. Tuomera nataka ntebinga bwana. Kila asubuhi mimi sibanduki bwana. Msikilizaji sugu sana. Asante sana Boniface Okindo. Anapatikana pale Venus pale. Mwembe huko. Sasa sijui nitafanyaje hapa. Nimegwama. Kazi ipo. Kazi ipo. Mwalimu Jafeth Kimaiga. Kanyako irurukia maiga. Kanyako irurukia maiga koranche. Kanyako irurukia maiga koranche. Kiagera no? Hali si hali. Bantu banya mutaro nkwa ni musubati kurukunga zipora baya. Na agorokwa Sara Guto. Muimbaji hodari Amani Kenya. Korojisa mochenya Miranga Village Nchoro sub location Nyamira County. Agotevanga yuko ndani. Pia na mwalimu Kevason Bosire pia nasema yuko ndani. Sasa sijui nitafanyaje mimi. Mtambo umekwama kabisa. Ngigolere ndete headline meanwhile. Kikiagera. Yeah. Bila shaka acha tuingie magazetini bwana. Tuzame. Kate kutoka Mosoveti, asante. Mwacho motogari bwana botambije kwa ni gazeti ngotorane ya Taifa Leo. Ibarada wango twali kigera bwana bya timbwati. Atukutengeneza hii mitambo. Bana. Bana, acha Mungu atende jamani. Gazeti ngotorane bwana botambije ya Taifa Leo. Lero ni tariki 24 Mochi Mutinyi. Okaneli tukolie Jumanne Super Tuesday mwaka 2026. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Gazeti kwa kuwa nene ya The Daily Nation tariki 24 Mochi Mutinyi kane mwaka 2026 ndio tukolie Jumanne Super Tuesday. Hiyo bwana. Bila shaka basi kwa heshima na utaratibu wa aina yake tupatie headline. Why UN fears for this Kenyan's life. Oba mubwechi insego se United Nations niko bwareire umungwano yo mubugima bumungwano yo mu Kenya. Mungwano yo gakurukunga Clement Muiruri Kamau yore human rights activist. Yo bagakubwato robot yani gakubwatoka robot yo kongusana igoro yenchira emiroberi yagenderete yo gochia koira obolemo bwa Del Monte obolemo bwa mananasi. Ndio abantu banalite kinyugo gikoro kunga Del Monte lakini mama yetinga neli Del Monte. Neli Del Monte kabisa. Ya Del Monte kabisa. Mungwano yego tebekana bono ga bwerero bugima bwa ya senchere nkongu. Iga bwerero bugima bwa yenga na chabe safe. In fact the United Nations ya watu kiro robot yura sepejire epejia. Asoma ganura sepejia kane paka sepejia 5 ase gazeti liga ya The Daily Nation. Obonobole mobole 22,000 acres. 22,000 hectares pale Thika Kiambu County Del Monte Farms. Tingombo toke headline gazeti ya Taifa Leo. Kindiki njia ya Ruto mlimani. Kindiki njia ya Ruto mlimani. Wana gaiga nili swali bako bogoliye kegero murayi wensi ya Kenya Mosque Dr. William Ruto oligiriye mbinu enya yoko chobera abantu ba Mount Kenya. Na kubarutira umunsi yarore gosekero kende mbachi kumwakira chikura 2027 ikegere mbinu atumikire kurumage gatera terarorekana gukora na inyura ngari Rigathi Gachagua rorekana gakoire mberi sana asoro ngororerwa Mount Kenya bono obariyereira kamuranche ngakire chikura 2027 2032 ihonkoira ni gieseri asoko moko boko Professor Abraham Kithure Kindiki. Ndivyo amebadilisha tune yake sasa. Roboti Rora Sepechi ya kabira senchero y'ubwa gazeti ya Taifa Leo. Did you by any chance listen to Rigathi Gachagua Igoro?
Moroba. Tinda nyororo boti ruaye. Sawa rutige bono. Tinda nyororo Kiagere binta kwanete bintu byo gukumia. Igonda ke dorara tekerera. Akwanete story yo gukumisana igoro ya Raila Odinga no gukwaye by the way. We. Diga shagwa kwanete bintu byo gukumia in fact baka nangete korengera lingo tebanga no. Mungwano tago kwana bintu bosaigo njera nangere kumwegero flat. He knows a lot. Igoro yogo kwa Raila Odinga. I'm telling you he knows a lot. Omae tena acha kumuobo Rigathi Gachagua. Ikiagera ranyanga tali kuobo gukwana kende ikiagera tobo edi. Igate vetenga gokora Gladys Wanga na Junet Mohamed bakolera igoro ya magana ODM intongera kwa ndega Julius PG. Yo kubizana. Karata vetenga ba ite mukona konda amragidi. Moje ko ntangiri tukelibo. We'll come to thank me later. Siasa is very interesting. Epeji akabera sega seti ya The Daily Nation ne bwato mugano na key inside the silent transfer of power when MPs fall sick. Kero mubungaru walire maybe for more than 3 months. Na bere nkolengera ligenteki sana. Ingike bwente ke kolekane like ngogo step in. Like now mubungo ruara for okay, God forbid. Mubungo ruara for 3 months. Yes. 6 months. Yes. Nga kibu nenda ko bikegere president era nabwa the deputy. Exactly. Omugavana nabwa the deputy. Yes. Nga kyumu bunga hakoba. Omo senator, omo women rep, omo MCA. Lichi kondre clear standing orders ya bunge kijikote. I don't think usichi kondi ndichiete to that extent. But nige ntobano kebente kelige liwe in fact kolengana no mugano yo. Ora sepeji akabera siga zeti ya The Daily Nation. It is something igona go brew. Kendo igona go si ngorangora. Nyasaole moyo. Kebente kereta. Nyasaole moyo Musa Jeremiah na Isaya. Ongigura. Ngakia. Bono kiabeire. Ngigi. Oh. Ya respond finally. Finally. Kai. Kwa na litalia yabo sasa. Dada, ngia musi. Omadre ya sara bago te marore aquí. Abana tu kweva tu wateti. Que te que te tora quereje esta buya. Sorry ba tu veti bikoraje. Oya, vile que ayale kile. Bigakwane wacha iditoke. Tafadhali. Disemba iditoke. Iditoke. Butanda ugokwama. Bodo gakito tani toro tibeta. Onyo kwamire demo botambo. Jenete. Roboti runakuwa na gorora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. At the same time sepechi ya kabiri ni roboti gai ganga kibono chisura chinya chiabarayi abasai. Chiarorekanire na ndechira chikoleto eamererania nene 2027. Mukwanire Edwin Sifuna, mukwanire omubunge bwe constituency ya Kiharu Ndindi Nyoro, kwanira kina Babu Wino, ngati yabarayi bali abakabasai barorekanire bakwere bintu buna bigenderete enseye nakorekana gutwara chinguru. Ekina decha jagire gosarie matrix yabarayi aba banga buna mbane nake 2027. Gashaba akwa nte bintu byo gukumia. In fact speech yonyirigi igate betenga. Wone mirobili nero roro iyo gotema koleta nandi kwirani ya Babu na Mwamba kobe secretary general kiama gia ODM ekegetigarete. Lakini bono monyogi irogo beire because insukurigere by the way kinly. President raenda luo Nyanza of late kurwa NDC elieba. Oirere ngora. Ya bono kolengana na Gachagua. Igakuboli babo buru ginga kinga isifuna lingia okora siko. Ekeremote te koleta secretary general. Ababu igakuboli gaki. ODM negotiation to abuate gego cha yonsi. Tesinyeti. Ya sinyire. Ya sinyire. Na ende tayari linda mwananchi barule vikwaso tayari. Wametoa conditions bali balinda ground batakire kuikira nonye bakoiranira na tayari. ODM inero. ODM teya. Haipo. Ngumu. Ngakibaraji kuri reconcile mpaka banyare gocha amba ODM iraniriye chinguru. Ngumu sana nakwambia. Raila Odinga kuna makosa alifanya kidogo. Kweli? Kuna makosa alifanya kidogo hayati Raila Odinga. Hakukuza mtu. Bana. Vizuri. Na tulimuonya Raila Odinga. Tulimuonya kutoka kitambo. Although otemire kureizi abantu lakini tabahete mandate. Yes. Wono bokurekana warwete nobo.
abantu mbu yaba nachete kero umuntu rabwate chinchara lakini ingobwarate kuchitumika chinchara echi gutumika mojoko gutumika procedure ki elini tumanyanga ki ayenaye kwa etu chinguru na baba Raila Odinga ekere Edwin Sifuna every time agutenda kubwata likondo gukwana somo sangiririkano ana refer to Raila Odinga. Baba hakutuambia tufanye hivi, baba hakutuweka hivi, baba aliwaweka mkwe vipi? Mugano nurege gase picha katano limongana kiri gadi gashagwa atebirega iganga aba Kenya mbachiko korobekana okonene onye liguriria maguta ndiri gochigokea emergency ya Kenya ai noro chiri gochigokea wewe ai noro chiri gochigokea maguta ndiri gochigokea na bulira abendikea because as we are speaking now asechi petrol chiri jikonyara ko regulated na IPRA mba maintain it one as we are speaking petrol stations zingine ni 198 petrol lakini ogende mashinani yali 218 250 jijire metei muta nyale ko mayosinero ekero kwa ere runga kyogora ade bagukuri bekariyo kamaguta oba bataga yawo jigokea gochi tigatonare umaete na chire konyoranga ko umurai wense in the car una kenyere bono iga I think it's the toughest job taba bono ngwari aresti kaligi go cheji ba ugacheji ba umurai wense na teba iga actually clip ngere narwa na tebe tenga gasi ngo koratari gasi raisi kuna watu wakolengere sio kazi raisi abo ususa actually p aye umanyete ministry efeli ni president ya fe umayete no Barack Obama ekrarenge president ya United States analyze na bono igabuna arisi ku analyze yes there's a very big difference nchira korore I think no ene birengere livya ye yes umayete bono bire free yes kiata bugati pressure umayete president brigadier ekerori president na benga kerori principal school umwalimu geta atinde ta somia ine principal fereti onya abana bagura matemu ine principal fereti ejaneta yangire woka ine principal abito so na benga ngaki abana bakanire chingende njiyeti ine principal that is why egente getokerete bunakire president shage kwanga the president fereti education ni system chibasi ya capitation ya njiraika ogamba tari kuinyurwa president yako kwani ngaki president ngaki ya babi aba temwa go ene kyo monyogiro haminto the president abito kasa senda ya kwamirage president you see president ko president ayo the rais sometimes ande tetore president ngora kiano ale boroma yetenjire ndito umato kumuru stam ya yetaraera gochana dara majikwanjira usorura ugwada kende ngeyo yako ikianeroro so you have to respect the president. I'm telling you when you don't respect the president then you respect the presidency. Mugadonole gega sepeji ya gatano na gatatu koro kingana ki aba menyi bense ya Haiti say Haiti whatever pronunciation yes barorekanete bakorobekana kotema kwamelia nga abanyanyimbo bense ya Kenya mbasoka korwa sense iyo asiki yani rende kotebekana nga bibago bira soke magunjara and secondly konyenchira ne batwalire obole mugeta sengencho security ne iranete sense ya IT. But mimi niulize kama Mkenya halisi Mkenya mzalendo naye lipenda taifa langu la Kenya yes inche onyendiri nale kubuli gungaki abanyanyimba ba Kenya bagenda hiti okay timanye tiji treaty chigo sign kuna agreements ntarachichira lende kisheria lakini nche natural buno mu Kenya nalecho kotebanga no abanyanyimba baitu yabara kolega siga Kenya egera ngo realistic yabara deal ne chiguni kya tubwate menyogiro ga Kenya to sumbwete koro cyabara ibichi kanisa bachakire kureranga ebibago bigoita abantu yani mchana wajua ebibago abanyanyimba mbali wakora Kenya so we need to deal with these things iga Kenya kwanza na kichipigipigi chiko ibua kurwa Kenya chiko ni kuchia sijinde chinse chire chibebe kindness ya Kenya kwane rense ya Tanzania Ethiopia chipigipigi chiwate chinamba bridge ya Kenya na Tanzania chiko etuko bupara gete chia binyu gutate bigugete chia genda pi
to konyora pikipiki ngayo ko enyora kare chia baleri rwake chia baleri ru chia kore rubintu gite chia chi chancha muranu ya ngai chigweta emebaka yaito nere ndire they are porous. Sasa mipaka yetu iko namna gani? Mubaka nonora igasepe cha gazeti ya Taifa Leo bona abalemi becha igwa kigera kigera KTDA barutiro batebire bapeba saini ya ruru na tata bacha kete ko saisa bale pinga ki ngara ne musi jago senge kiposi ngako se musi je kale ngabona na ni kiro jire ko se kike ko na chuka kitingo manya kurubaya musi je nyamanyiro yaki ngakobero egire medigia jinjiri mbura ya gatule ko kipoka sto kabalire okay ngibate birago kole garani gazeti vya kwa ginania kiagera wono asara naende na bera tikubwata abalemi bechae kubwata kana nesegiye gusoma nyogiro yogenda tekati enzi ya Iran, America na Israel. Batabire ngabona naende chae bono ne kwa mete Mombasa ite jikodi igabali akibo tayari chochote chaweza kutokea saidi ya Aruru Nidorobira naligu byogo bya haki mubaza gutwara baizuguzo kwa heko baje muntu bwate kunyugwana uraze pije 10 na karenge 15 nalimo no ma tu muntu bwate matatu a public service vehicle mata bantu mbale nga bayete kemede kitambo jibe jijikero munyene abantu abange sana banyorere besukuru wabo asiruli yugurete yao eroli yao gure bukune yao ero bukuya ko soma marieta aho lakini abantu abange sana bali kira sema tatu iyo abangwana bali bako stage timadinga kibagorogwa amanamba nali yita nali kuliya na ina abange bako yibange yemo omontere banale omokonda nale omunyanyimbo no aro kanyitero uli iyo kene tatu ale kero debe kwichi wara muino wikete Gagi baka kana ende NTSA no ere amaguta turabeka maguta aye likanika na olikele ndirarosia omonyene amanya gocha konyora omonyene amanya gocha koroseri gwe sabu mogoroba airerwe abantu babakwirira abanyene kibesa abanyene bayisaneka congratulations egasi bakora tedrais I'm telling you abanyene bakoragi baje kibesa bayisaneka ngagi majiji mwareta mbia mara vagiro limuoge mamisa 9 na wapa heko sana si kazi rahisi bwana by the way onyamba bali batari gwetumenchere ngaboneria bwana muntu boga saa 9 abantu bali batari anganturi gukagasi kiagera utafikaje kazi bwana utafikaje kujituma kwao kunafanya nchi inaendelea kweli kabisa wale madereva bwana asante dereva na keti kutoka Kisiba na mpaka Nairobi amebeba abiria you can imagine akuchikurara yugo lekero rake mbeo ya mwaka oikia bantu Nairobi acha Mungu awabariki sana bwana asipiche gatatu ni botoro votinga ngakibono abantu osomonto yo masiri tibugima buaye n'abantu 32 igo barasi kinya gitari mbali nyuma yokoria enyama ye chingombe chibwata maruo boruiro bwa Anthrax imeye county ya Meru Anthrax na rentira entira bono gorogoze na vera entira buna kwata ko tebe gente ki umaina ke tembole tinda banya pronunciation akili kama umaina ke tembole kwa ndongalao ilo kudaka ukweli fulani ndani anyway Boni Forest Rosano rigaru aberege kuwe kiagera eyo babo byanse no bigukwaneka bimenyete no muganora se beje merongebere na kabera se gazeti ya The Daily Nation lakini I think anyway asepechi ya kanega gazeti ya Taifa Leo bwata robotinga kimungona yo matara na magorochi kilomita 250 kurwe county ya Bomet mpaka Nairobi otema kuligia enchira yoko nyole school fees finally omubunge bwe constituency ya Sakurwa na omubunge korokwa Richard Yegon Bomet East constituency na amakonye taka mwakani ya 71,000 as a University of Mount Kenya. So yani in this country nga wikokole bintu kete bikuma jikorokana kwa crazy ino bema yawo konyo ikuma jikorokana kwa ngaki bikuma jikorokana kibura wada bali ite ya songo bikuma jikorokana kwa crazy. This is a crazy one.
ebintaro chike yakoro kulagi film dipe that you are living in a crazy that is it. Na utafute wimbo tukimaliza. Oburu Odinga otebirenga tutachezea uteuzi mwaka 2027. Nakwambia abasa embanyora libaga sana chagire kurutomo osiko mbali ndo chike ko murayibo ense ya Kenya musike Dr. William Ruto mugano nole gaiga asepeji 25 na kalenga ndali yange 25 ngana kiagendrete ne sabali ya senseri ya Italy. Jana amefanya mazungumzo na viongozi kutoka katika nchi ya Italia, lakini pia unajua sasa ni chididi chinyinge sana ichimo chiabo in fact yo chikorosi chidamu gete ya mache mabuwa kwa ya mache wanginyo ili Arol na Kimwarel nchi ya chikorosi wono chi bilioni kadhaa chia sokete kwa serikali tokama ya kulikile tokarare bicha yage tuwa no mwaki chibicha wage tense chinga kie chioro sana ruwa ngo rugumi ego gile bage zukuru woli abana bako kuchipase litati zukuru itayo kekitayo kakebe kiroro sana kati ego te yaga kwa girls kera getego chioro sana chi aro ejiwe kire kuchipoino lakini abana bako kuchipase baro system lakini bana batayo bale mawe obayo tego waziri ale za ministry obo waziri akubuli huga kia makutaye ta na yobo waziri tige waziri na royo mudindi tuwa litaria yega bantu brasiko bwa am supporting whatever it is lakini ga politika ki oba eze ote bitu kire kwana ntebe nikonye onye kutoka kibomaete njimo kwaniriye ta orabero visi Nairobi egagi ngakiora manye tokende ground ya hatu inda Dr. Fred Matiang'i abuga chieta akabinya gasobi yechi birth certificate rando muri gari naroko hata akanyo birth certificate chigire chiself echipakiri abantu nisiko bali bana batabiga gendo irane mambia nini akabenda bendi umuntu uri agasinyukia kwiraneri Dr. Fred Matiang'i agasoka lima akagenda se sukuru y'abanyaruka oko gende domu makajore dirisa ko ere yashiro nekero lete bugati imagine aki ke basi disike pakirie ero serie shedi kumuboli naki aki yako banumu wow how will you know things if you cannot go to the field, by the way? And what we are talking about maybe to be correct by then. Sometimes that is why no one principle ngiko korobi. Sometimes inchukarara savu no ene ndagire abana baguria, you know, kaliye gedeli onje chispoon no ebichiko no embitatu bine manyange ndagira abana baguringana kie. Ali kigimali bagusabu. Ngasesabu naye muna abantu bane bosi. In fact, let me tell you, when I was in high school, there's a principal okorenjerega muneyo. No, let me tell you, bana, we used to feeling like this our father. No, sipingi lakini wengi wanauoga sana. Si ndio? Nkiona tu arobo wa it's unless you know that you to be ya jikoni. Dining on. Amata ikala service. Sometimes tembea bana itanaone domu umemanyanga na kia bana baba kerebe asibige ndrete ngakia bana baba kora because ko mwalimu mwanne we school wikomanya kigendere school wikomanya kigendere school. That's very true. No nyene chi board man chi member chi board chi school tiako kanye board meeting yo kana kwa allowance. Yes, no oroke school manyanga kigendere school roreka no twaro mugano. Yes. Papa Leo 14th igabaganiriye abamenyi bense ya Angola koene kinga gutalera barobwanchani na gwanchana bunense liyo kubweni ense yabo nabo igense ya America bona omochando beire ndo bwoba kubwasokire bwanyo boiri kurwa likegera ense ya America nande koreka nanja saga netemeli ense ya Iran igento ense ya Iran yatebire bono nkwana nchiyo chigo chigokoreka na china twaro machando likuwa tu wabwate yeja saa kwa kate ira betese yeja saa ngakatira yeja kwa kate moyale katika tie gazeti epula ujikuruka DM2 ndio Nairobi nga Tuesday bakumurikira magana Healthy Nation magana yobo chenanga na marwaira yo nikitukeleka katika tie gazeti ya The Daily Nation mungu anarege kumurikira in fact gukora branding yichi yanga like barakora abantu umuntu okorosie hoodie kwalikiru no kwabekirwe logo ndio usikwalikiru lieta kuse brand hete niliona yako moja safi umeangazia hapa niliona ukiwa nayo moja safi kweli kabisa sitaki kusema ilikuwa imeandikwa nini tafadhali lakini niliona moja safi. Asante. Ya wameangazia hiyo biashara hapa na basaya bangi bagendrete gwetuma
alafu robote ndiro kubulika nga chi ambulance chitokora chikimukia barwaire lakini ntu anakorangi kerime. By the way, kwa kumanya ngiko toke ambulance yerime na rocha yemo ambulance yo manyete nebwate ebintu gete biko mu rwiro gosemeria na bifabya huduma ya kwanza. Ambulance bwendiko ba moving clinic like kumenya gitari na bako gendera guhudumia. Yes, nebo kegendera tikumunyoka kuchinya gitari egende kyote bangirebo. So oyongo challenge yale kanga ki how sure winga chi ambulance besides gutwara bingoro siko ime how sure winga njibwate equipment chiganiri nchire chindo konyoraga gi aye kongora kiri ya sawa koja bantu bae actually challenge abantu kama my brother Dudu simase kona korengere ligentenga buneke mpantu mbalenga bana bosebwe nambelia eligira se ambulance skali yesimi kate na benga kumanyete gote tikoteba iga abantu mbalenga bana goeta isanduki ba chikorosi gwalia babolinge yirenge koniko. Because one time, trust you me, you will have an emergency one time. That is very true. Egali yo kulimi yo mulero no chipakiri aline nambe ya reirie inamba yesi mino eli kirali. No, how many times go se kuana go take initiative go type nambe yunye save tujitwale simyo. And another thing inche to some extent anengo play muanda bantu ba disaster management no yaba ba huduma ya kwanza. You know those people mbata keire wetere ministry mbata keire go educate abantu. Chinamba chino chitakire chiru in case of emergency call this number. Lakini nche nari kebo na kwa naboli elikira keta ni bingoro para. Torojene. Have you ever been concerned? Ojende mbwa mshiko. Unless you montagire kena liyo nyore namba. Ojende mbwa mshiko manyakara be nambera gwete. Otiga busuna ine. Era boko nyore nete ni ina segete kusile pakiri somewhere. In most cases njiri ko pakwa. Unless ya gitari. Ngabu ngote. So we don't care unless we have a need. That's what I wanted to say. No nero bya gutora china. Yeah. Tuwale namba yo mo veterinary for example nyiko the chiyo. Ngombe na berararanye. Yes. Ine ke na gote. I'm telling you. Tiga toke ndabo sia singi ji. Community health promoter yao tuwale namba yae. Kai. Ene rora ruduma ya kwanza lakini babegeru wange esati abakwaje na barabu ko barabu na ko roma tegai katibwati kende aseka serugi cyo soli ndabo gosolia aseligi ya Kenya Premier League ya Kenya Gor Mahia getagene chipointe 55 na isto kubwati na AFC Leopards chipointe 55 Kenya Police chipointe 45 na ibere Kakamega Homeboys chipointe 45 na mochire ngane ni timu ya Shabana lakini kaibwa chigoli igo Shabana neri sigete chi timu isano chingia asi Premier League ya Kenya kurua Bongereza Arsenal netangaine a difference ya 3 points. Yes, lakini Manchester City nebwate a game at hand. Tindishwa igoro ya ligi. Wachagire ko siri waseme. To siri waseme. Ndabo siri lakini naansire gutwara maisuguso. Na haroche bichagete Michael Arteta akwagura atagete kubwata gekombe bebu Guardiola mungusete ko chimaya. To gegera. Wangereza Arsenal itangene kubwati na Manchester City. Manchester United imekalia sawa sawa nafasi ya 3. Aston Villa no ere namba 3 lakini ubonge bw'ekigoli Manchester yebuweta abo Liverpool nero ya 4 I think igere ya 5 Liverpool resigete isano chingi ya kabisa tingoja goikara liga ndo chikera chinsando jijalirega nafikiri tuingie kwa dondo leo tunaenda wapi dondo sasa sijui kati ya Kitito Makueni na Kasikeu Makueni sasa sijui tuende wapi lakini tuko Makueni County so niko na moja kutoka Kasikeu Makueni County na nyingine kutoka Kitito Makueni County. Tuende Kitito ndio moja kwa moja ukisema umesema bwana ya Kitito Makueni wewe unajua umekuwa mfawidhi kwa muda mrefu kwa masuala ya harusi namna hii. Yes. Nikisema mfawidhi na maanisha MC. Wana nyangi ngokole kanera iga inaitwa Kitito ndani ya Makueni County. Nyangi ngokole kanera kabisa. Bina bwana harusi bakodere kuruwe kanisa baachire reception. Reception yuma ete igosonkora abero.
Tali ngora vero. Na yose koba. Okay, ase reception now. Watu kango tote watu ke kanisa. Egagi. Tugo chikwe watu ke ase reception. Ngora rode ko ngora ongoria mariga. Ewala. Na wajere eteknician ya. Ngora rode ga ekendo kali muino. Waroje ko igo si. Einero reception ngaki nkote muri gokora kiri okonyaro Ndagi. Ne ragi ronkobero ne bibaki nabo bigotaburi keringeje yo igera biro bimbiro cyo muyiga no leo kage nikiari muyigo Aga keki ngo na jugaro. aga keki ngora jukira nabo no muganore Ehe. story kwa Wano kubagenderete reception ni MC negenderete guchangamsha abantu engero nebeki DJ ne MC umaetego igo bakubwatana sana subuwange. Correct. Bono abantu bagerete kuigozo musiki otenere bona MC atene bona igo turuchi kuna che cake. Bwana umanyete aga tent kalige cake ngorosi ukare nande koko geno uche cake bage kabeti gebekire. Ya red. Sasa bina bwana harusi ugo ugambo tonye iri njira go ugo boke iga kogenda nechinsema iga nabokorora bune kogenda bono bina bwana harusi igo bagotari guko utaratibu na MC MC ngo ikire gati nande yara abateni nande yara abaigusi yake yes ande gati kabere true yes na ende vasu kabosio yes na bakuwa mwana nande bataragenda seki nande abaigusi yake amanye kubwato kerogosire matron tabi matron yorogera gochiao ikondo eri nachie keki musi yakulire matron yabwatire likondo bono ne keki bagochikonacha mbali go iki gutata nginjira nire bakubwati gwakayo inga bana che keki keki tiange tikonacheka ingi keki tiri konacheka pi eseki yate nakibakuburani umuyo ganga gochinze tata boito likonso api agatemanga kikarazo ikuru wase nsongo gaiga omaka joro borombo kwa jamukate susani no moyuta li buogi ano yo especially kiki jaja jama tugaya jiko na jekara izi na jeka lakini avocado na jiro jiko igo muyichale bwana jiko chaka kulirotara nacha tato moyo kubeku bwangire nkikiaba umuntu yaboko yorana ki azimwanye urute kurumwaka na tibezionzi inkia kiage yako si tu guarete tiga turakuru muyega tumago tomere beze balance haya kai tema ko kuna cheke kibuli na maana kana tiga bona bina bwana harusi liyango muntu wichingura tema kuna cheke keke teri kuna cheka ala yo metepa edenire omuntu yo moko tenge edeni emwatigere tiye keke ire nkanto kumanyese ibune ko genda ngaya yantu kwatigere tishingi chiri busano chiaye ngaiye bantu bali baterete nyangi bali okay ngena mbe iye monya keki ndamutumira etumanye mu mayo chikoanga kimokonga enambo kubeka gaiga okoreta gaiga kogenda se SMS ugo chaka gaiga mara moja nataka kogenda gaiga straight mbeke ga buna chiete okubeka kabisa namba bas kotebanga chiri busano okubwatoka akabwatokero manyene keki yes omoroisia akabeka kamese cheka kakurunse ejine chie keki balance buno olia chinyora confirm agateba thanks elia musire gerete kuigusire de bakuria gosire gaki musite tu kibeke checha lakini kiri serious yake ana musio gateba gaki karate mango kunaja keki tatu manyete bono liria ego chikona jumuntu mwago chikotema akaja umuyingo saule bono karaleta bono keki yabeire bono okororanga muchanduro renge gaiga bono bina bona harusi bakubwati gwakayo tata bono bakuna jumu yugo jinse keki konacheka keki konacheka kabisa olikanya ole chiaye muntu nando kuburi kurumwe mwale kora muhakira muburi ngakiakora igo chemistry ya rengoro chemistry ya kabisa yegi Afrika omonyane chinyangi morosi keki moko yeri baka moranga kana kwa basi momujiru edi maite muko kole nyangi muji wakara chiaka dega mmaiko yedacha akorobo science bwaye keki tinache getiji gatomo moino keki ekororo bekanacho ime ya kitoto makweni
ibintu bingurabi gukuru erudie iyo it happened ilifanyika hata keki kanga kuna chika baka bantu bakobwa keki yeba abantu bakanga kulia abora sugunga kiugo yerike hono bina bwana harusi hata bako tanga leni tutaranyora ngaone yero sasa itakuwaje nganje ngwanira event coordinators na organizers and service providers. Yes, as a event you are safe onye gwaka ni rwe bintu byao utara offer the service ose was pi akano no 3/4 Monomone sound system. Yeah. Sound system. Agi walai. What sound system? What you think guys? Agi walai. Sound system. I make sure you have 3/4 of the money. Yes. No names. Down payment yao. Make sure they muvuko. I'm telling you. Utaragende event. Ikagire down payment ego ikentairinga no bwate transport ego koira na gokoirania and at least you have something. Exactly. Utarekana ngo waste your day and time. Otherwise aboko yibo besana clients bon Zimbabwe kaini okororoka ngosano nokole anya jibora ne jigwa kanwa kya jinsango ganda chelenge kya kimono chwenga inde ngonjo kire clients boy gomba tebinga ki service providers korubimo ino service providers umuntu mekire kanikia ukiyabere colorful umuntu mekire nyangi yao yabere colorful ndio set lumuntu yo because netoma o make sure nga ekanikia ukiyabere kyanki utai kumwaka ndresi chwese mwe wananete you know patia hela zake mpatie hela zake zake bwana tumalize hii shughuli nyora taifa leo bwe mwenyewe mnaenda manga sinchiro weekend ya the Daily Nation ni bata mango monchemo tegalitsiko lyarero all right